अहानबदा मरोइबा पाव जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के बोरोबेक्रा सब डिविजन लईबा जाकुराधोर कैथेलदा हाना बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन दा ओसी ओइरंबा थबक्तगी पोथारबा सिनाम बिपिन सिंगी का अहुम लैबा योममा मी लैतबगी तांजा लौतना कुकी सिंगनी चिंगनबा सिंगना तुमनमै थारम लै ड्रोन सिजनदुना बोम थाददुना मिचम नुपी अमा यावना मियोय कया कुकी लाल होबसिंगना अटैक चथखिबा थवोंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngarang numidang nupi kayana mairagi rally चटख्रे खुरुमजरी ISCOM न्यूज की मणिपुरी पाव मिजेंग ताबिरी बख्वाइपम नमक ओलिविया तखिलंबमना तराम नोकचरी हौजेक पाव संदोक पिजरी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के बोरोबेक्रा सब डिविजन लईबा जाकुराधोर कैथेलदा हाना बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन दा ओसी ओइरंबा हौजिकना थबक्तगी पोथारबा सिनाम बिपिन सिंगे का अहुम लईबा युम अमा मी लैतबगी तांजा लौदुना कुकीनि चिंगनबा सिंगना तुमनमै थारमले थौदोग सिंगसी अयुक नोंगालमदाई पुंग अहुम मखाइरोम ताबा अदुवाइदा थोखिबने हाइरी युम्मै चाकले हाइबगी पाव हेक फंगबगा मनाक नकपदा लेबा खुंजा सिंगना मई अदुबु कन्नना बहोनकी हाइरी अदुबु मई अदु हानादगी चाकलंबा ओइरंबना युम सिंग अदु तुमना चाखिबनि हाइरी निंगसिंगबा याबदी बोरोबेक्रा सब डिविजन असिदा CRPF असम राइफल्स ना चिंगबा पुलिस पर्सनल कया सिंग लैरिबने नुमित खरानी लेपलुरबा मतुंग अमुक हन्ना युम मई थाबा हौरकलिबा सिना मफम असिदा लैरिबा मैतै युम सिंग सिक्योरिटी पर्सनल सिंग असिना मिटिंग चंगहनिंगबगी अपामसु लैरि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलिबा कौट्रुक अमदी सेंजम चिरांगदा कुकी टेररिस्ट सिंगना ड्रोन सिजनरगा बोम थादरक्तुना मिसी मिना थोखलक्पा थवोंगबु यानिंगदबा अमदी पेंदबा फोंदोक्तुना ngarang numidanggi matamda इम्फाल ईस्ट के लमलोंग कैथेल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोइरांग अमदी कुंबीदा लमदम सिंह अदुकी मैरा पाइबी कयाना मैरा खोंचत चटख्रे इम्फाल के लमलोंग कैथेलदा नुपी कयाना खुत्ता मैरा पाइदुना ह्यूमन चेन सेमखे मदुदा नुपी कयादुना हौजिक लैरिबा लैंगाक असिना मफम हंजन बद लैरिबा मियाम की पुंसी अमदि लल थुम ngakpa ngamdre haiduna yaningdaba phongdokpa kholaw kaya amasu lauke मसीगा मानबा खोंजंग सिंह मोइरांग कैथल अमदी कुंबी कैथल दसु नुपी सिंह ना चटखे ngarang lamlongi मैरा खोंचर अदुदा सरुक्या खिबी मैरा पाइबी मिहुट अमना फोंदोरकपदा करिगिदमक पुलिस ना कॉम्बिंग ऑपरेशन तंपाकी मफम सिंह खक्तदा चथदुना लैरिबनो चिंग द करिगिदमक तौदे मसिना मरम ओइरगा कुकी टेररिस्ट सिंह असिना सिक्योरिटी फोर्स सिंह असिगी नातोन सुमांगदा ड्रोन अटैक चथरकलबा फावबा करिगी उसिनद्रिबनो हाइना फोंदोखे अखोगी पेंदबा खोलाउदी ड्रोन बॉम्बिंग दा अखोगी कुकी टेररिस्ट सिंगना अखोगी मैतै फुरकु मुथतनबा होनरकपगी थोंग यानिंगदे हाइबगी कंडेम तवी अखोई इमा सिंगी पेंदबा खोलाउनी ngasi maya rally chasaribase aduna matungda इंडिया लेंगाकना अखोगी मैतै फुरकु मुथतके हाइना खनबिरिब्रा matungda amu hana thoanbiganu aduga अखोगी मणिपुर की सेम अखोगी पाबुंग बिरेना हंदकी थोइबा थौदो असे नसागी नराइबाक नरमदमना जाति कायरबा मैतै हैबा जाति से मुक्त तौरबा मतम असिदा सुम येंगदुना लैबिगद्रा अखोगी ड्रोन बॉम्बिंग है बसिगी लेबाक अमगा कंट्री अमगा की मरक्ता अखोगी वा तंगनबा लान अखनबा लाथेनबा मतमदा थादगदबा पोनी कैसु नतबा मणिपुर की अखोगी चिंया तमयादा चिंग कुकी ना अखोगी मोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पामबगी दमक्ता ड्रोन बॉम्बिंग सिनरकांदा अखोगी लैरिबा चिंया तमयादा अटैक तौरकपासे याम लैबक चिनिंगानी मसिगोंदबा अटैक तौरकपासे अखोगी सरकारना तुमिना लैबासे अखोई प्रजा मोने याजनीदे लोइना सिगुमसे अखोगी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर दा कक्सन बिरकाना अखोगी ड्रोन बॉम्बिंग दा जेनरी मसिंग अथुबा मतमदा दंडी पिगदबनी सेना पिगदबनी अदुगा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगु मणिपुर की मरु फना मुथरकदबनी तासगे अनिदा थौबाल तुरेलदा सिबक सांगोइना ताउथरखिबा अदु ngarang इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंड्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा याइडिपोक तुलिहल वाटर सप्लाई मनाक्तगी मराइमयुम इम्तियाज खान चाही कुन अपोपा MM नाजिर खान नि हाइबा हक्सांग अदुदा यावरंबा फोटो दगी खंगबंगमले मिसी असिगी मतंगदा तुलिहल
Idiak Youth Development Organization TYDO na senduna miyam ki oiba mifam ama ngasi organization na sige office ta pangthoktuna mihada sige achumba langla langjel pung nifunipan gi manungda mari leinaba singna puthorak trabadi akan ba khongjang sangsilagani haiba warep laukhre mifam aduda misi asiga mari leina na sem ki ba JAC gi ko convener marai mayum Muhammad Rafi na phongdorakibada miyoiba mabu asuki matik masak fauba khanghandabagi mawongda mihathina hatokpiba ase aganma mawongda kandem tawi asi bhakchang adugi masada yauramba imung manunggi photo dagi hakchang adu imtiaz ni haiba khanglakpane mamang thagi kunda luhongba ama yauramlaga thabak suba chatkibadagi ngasi fauba thiba khangdana lerakibani hairi asigumba thodok asi iramdam asida amuk hanna thoktanaba mihat asigi achumba asengba langla langjin ngasi gi lengakna athubada puthokpiduna chenaba sing aingi oiba matik chaba chairak pigadabani haike mahakna makhata na hai ngasigi mifam asida tongan tongan ba warep kaya sulawre warep sing adudi mihat asigi achumba wael fanghanabagi damakta JAC against brutal killing of Maraimayum Imtiaz Haiba Committee ama semba pungni funipangi manungda mihat asigi langla langjin puthok tabadi asi bahakchang lodaba hairi badabi asi thabak oina onthok trabadi lamdam asigi leiriba COSO sing maira paibi lop singaloina na akan bakhongjang kaya sangsinba andro kendra ge MLA TA Syam Kumar gi khuthangda lamdam asigi chief minister da mihat asida mari leinaba memorandum pisinba haiba warep kaya lawri ngasigi mifam aduda imtiaz ki mihat kaning de mihat asigi langla langjil putho u haiba kholau kaya su lauke ungni punipan asigi manungda misi asiga mari lainariba miyoi sing puthokpiba tadragadi manipura lairiba civil organization amasung ikoigi mera paibi sing loinana 48 hours asida langla langjil puthokpidragadi thangnaba mikupta akanba miyamgi oiba khongjang ama changsingani haidana aikoi mot amata oina lepnare haukiba pung kunmari asigi manungda security force na tongan tongan ba mafam singda ti bahumbagi thabak chathakhe kangpokpi district ki manung chana laiba mark health gi security force na yamlaba khusukulai kaya fagat pasungam khrei fagalaba khusukulai sing aduda magazine ga konana AK47 rifle ama magazine ga konana HK 33 rifle ama triple barrel rifle ama .22 ki rifle ama bolt action rifle ama inch 12 ki 4 barrel rifle ama HE 36 ki hand grenade ama Motorola ki radio set ama kapayariba nongmai maru tara kapthokraba nongmai maru ki tokning humfutara manga akaiba insast rifle ki magazine ama loinana bulletproof jacket sing yauri nakalamromda kangpokpi district ki harau theldagi Pokhaidriba inch anigi mortar HE bomb anisu fangle haina police control room dagi thadurakpa cherolamana khanghalakle yamna singtha ningai oiba khongthang amada memorandum of settlement amanga seinungthil New Delhi da center Tripura government amadi Tripura gi lalholup ani haibadi National Liberation Front of Tripura NLFT amadi All Tripura Tiger Force ATTF ki marakta khudyek pinaragani Union Home Minister dagi thadorakpa official statement amagi matung inna khudyek pinagadawriba sida Union Home Minister Amit Shah Government of Tripura amadi lalholup ani asige luchungba singna saruk gyagani official singi matung inna ngasigi asida Tripura gi Chief Minister Manik Shah galoinana Ministry of Home Affairs amadi Tripura government ki Home Department ki official singna saruk gyaduna ministry asige North Block talaiba office ta yanaba asige matangta khudyek pinagani panbeyai madudi Tripura government NLFT gi faction amaga mamang chahi gi kumja English ani ke tara mapan gi August tara da shu hanana nakal ahum gi marakta sign tawnaba laikre yanabadu da NLFT gi cadre marfugani pan Tripura government ta khulai thadoktuna changjarakpa laikre hauzik hairi balal holup ani haibadi NLFT amadi ATTF ani asi unlawful activities Prevention Act ki makhada ing kumja English amaga chamapan marfu tara taret lona yadab lalhoglopni haina lakthoktuna lakhibane
Hamas na luchingba lalhoba sing thengnabada Israel gi lalmi singna ngarang Gaza da Palestine macha kuntra mga hatkre thawdodu da laikhidraba sing adugi manungda Rafah gi kha thangba city da nupi mari sikhi nipana mana Gaza city da leiba hospital amagi manakta sikhi haina Palestine civil emergency service ki maiketi ki khanghalakle masigi mamangda haibadi leipak pokonamita shu Israel na nong thagtagi Pathakiba attack amadashu Gaza City ge Omar Al Mukhtar Street manakta Leiba Yum Amagi Manungda Leiba Palestine macha mapan hatkiba laikhrabani Israel ge lanmi singi maikaidegi Palestine nipan hatkiba aduda Hamas ki maru oiba luchingba kayasu luchingba amasu yauki hairi Resilakpada maroiba paw mukhana pizari Zilibam district ki Boro Bekra subdivision da laiba Jakura Dhor Kaithalda Hana Bogoro Bekra police station da Oshi Oiramba thabaktagi potharaba Senam Bipin Singhi ka ahum lebe mama mi leitabagi tanja lauduna kuki ni chungnaba singna tumna mai tharamle amadi drone season aduna bomb thada duna micham nupi ama yauna miyoi kaya kukila hauba singna attack chathakiba thong yanik daba fongdok tuna ngarang namidang nupi kaya na mairagi reli chaikhre Pungza se fawi oi nade ISCOM news na pizaba manipuri paw mo tang solution jare meeting tabiri pakhwai pum namak po amukhana khrum jare